Туғандар, бүгін машина базардабыз. Бұйырса, бүгін число, қайсы число болып қалды? Бүгін 1 июнь, апта күні базар күн. Бұйырса, біз авторынақтағы бұл жақта айдалған спринтерлер, бұл жақ қырғыз учетындағы спринтерлерді айланып басып көріп, тартып көрсетеміз. Так, бірінші мотораптан баштайлы. Бұйырса, бір 5-10 минут тартабыз. Баяқындай аралаш қайталанбай тұрғандай қылып тартайлы. Бұйырса, 2001 жылғы 2.7 дейді. Бұл свежий перегон деп тұрады, $15.000 екен. Дубль кабина, арты мұндай тент менен. Арт жағында бір көрсетіп қойылы. Так, бұл жақта боковой әйнегі даған ашылады екен. Односкатный, арты тент. Съемный екен, тентті да чексе болады. Азыр эми пока жабық тұрады. Тент эми размері бұл баяқы стандартный размер. 280 бе бәке? 360. Бұл максиве? 2.7 мотор. 2.7 мотор. Geldi, 1 ay oldu geldi. Так, қанша болады болору? 14,5 veririm. 14,5-ға бересі. Номеріне қанша кетіп қалады? Ya. Номеріне қанша кетіп қалады? Bir atramaleyle 25.000 TL кетіп қалады. $300 екен. $300 тегерегі. $300 тегерегін да. Так, екінші бұл жағында да бір жашыл спринтер тұрады. Самосвал екен туғандар бұл. 2002 жылғы 2.9 TD мотор. $11.900. Сіздікі бе? Самосвал, а? Так, 2 двухскатный екен. Ички абалдары. Бұл жақта жүрген қырғыз учетындағы машина 462.000 пробег екен. Дубль кабина, іштері бір сірә жасалған. Мал, жан, жол болсын бағында құм, шағыл, көмір ташығанға, стройка қылғанға, жол болсын бір строй магазин істетсеңіздер, ошол жерге доставкаға іштегенге, цемент, таш жүктегенге соны машина екен. Арты двускатный, плюс самосвал. Өзі да одара береткен. Барып баяқы күрөктөп жүріп отырбайды кестер. Борттар ачылат да полный, 4 жақа тең, 3 жақа тең ачылып кетеді. Бұл жақта уже строй материал ташағанға, бұл жақта рагаларды қойып тұр. Қырғыз учетында, чүйіски учетта тұрады. Қанша байке? 11,5 шыртырын айттыңыз, мұндай. Баяғы тоқы тәртен бересіз бе? Берем. Тоғылыққа бересіз. $11.000 нал бересеңіздер, беріп жүстер. Байданшыңыздар. Номер бар ясында? Так, телефон номері 0702-37-80-08. Срочный екен. $11.000 самосвал. 2-3 тонна көтереді екен елі? 4 көтереді. 3 ile салам өзім. 3 ile салас. Болды. Двухскатный Тидай 97 жылғы екен $11.500. Ишін бір сірә көрсетті. Пассажир. Қанша кишіге? 7 Так, астында 3 орын, артында 4 орын. Жүк тағын, клиент тағын таши береткенсіздер. Бая алысқы рейске көл, талас, жалават, нарын таши тұрғандар, жүк таши тұрғандар, мұна машина көріңіздер. Двухскатный Тидай. Тидай азыр өте ретікс болып кетті. Базарда дәлі мұна араң-араң табазында көп болса бір 2-3 штук шығады. Андықтан рекламаға шыққандарыны бір сірә көріңіздер. Баяқы базарға барып қойды қармап көргенде еле керіп көріп машинаны жақтырсаңыздар, өпкө жүрегі тынч болса, алып айдаңыздар. $11.500. Артқы жақтары фаркоптары бар екен. Багаж ашылады ма? Термобудка. Еще термобудка ба? Утепление болғансыз ба? Сувайт, мұздавайт. Мына. Көріңіздер. Арты ұзын. 3,5 шығады арты? 3,5 шығады. Майда шүйде баяғында жүктерді, картошка, сәвес, пияз, не болған жүктерді жүктей береді кестер. Так, жанда да бір самосвал тұрады. Оны көрсетіп қойылып. Жашыл түсті, двускатный дубль кабина. Басы 2003 жылғы екен $16.300 дейді. Азыр $11.000 берем деді ұшындайды. Бірақ ал Тидай болчу, мұны осы Сидай екен. 0703-55-55-01 номерлерін çalастар. Ошол сияқты өйлі, бірақ уже біраз жаңырақ Сидай кузовто. Дубль кабинада ештер жауы екен. Көтеріліп тұрады. Мінекей. Борттар ошол 280, 220 болған борттар. Полный цилиндрлер бұл уже бұл жақтан жасалған оқшайды. Өте усиленный қылып, мощный қылып жасап қойды. Рессорларына чейін полный усиленный. Жүріңіздер, бұланды көрсете өрелі. Бізге Бишкек реклама. Бұландар, мұны ол пассажирді бір көріңіздерші. Volkswagen ұнасы. Арты ешті ашып қойсы бәке. Электрический ашылауы? Так, серебро түсті. Баяқы пассажирні іздеп жүргендерге, турист ташайын дегендерге. Мұнакей, мұн машинан қараңыздар. Ішіне кіріп бір сірі көрсете өр. Так. Бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18 орын екен, артында әлі. Ол екеуі менен 20 адам кеңірі ташиткен. Шоферден сыртқары 20 киши. Телевизор, софит,
анча-мынчабыздын үйүбүздөн да караганда жакшыраак апышык болуп тур да. Бүт подлокотниктери менен биякта мына. Караңыздар. Боковой подлокотниктер чыгат экен. Лежачий сиденьялары, азыр мен маалыматтарын полный окуп берем. Электропакет, полный кондиционер, артында өзүнчө индивидуальный кондиционер, өзүндө дагы кондиционер бар. Кыскасы 20 киши туристти баягындай делегаттар боло, башкалар боло ташыганга сонун. Супер макси базада, артында багаждары менен. Мен маалыматтарын окуп берейин. Так, басы договорной дейт, 2008 жылкы экен. Volkswagen Crafter 0555 00 43 49 дейт. Басы канча мунун? 19 000 доллар. Туганда пассажир 21 место болуп калат экен, общий посадочный место. Бул жакта уже мынакей кондиционер, жанагындай эмне деп коет. Термолору бүт өзүнүн немелери бар экен. Так, жүрүңүздөр, улантабыз. Тугандар, Тидай кузовто мындай спринтер чыгып тур. Дубль кабина, двухскатный. Бүт линза, ангелочкалар коюлган. 14 000 доллар дейт. 2000 жылкы 2.9 объемда экен. Бир сыра көрөлүчү. Кызыккандар өзүңүздөр телефон номерин эле чалып турупчу тугандар. Чалып алып, Бишкектен чыгырып алып, бир жерден көрсөңүздөр болот. Номерлери 0505 855 320 0550 855 320. Ушу номерлерге чалып туруп эле шаардан жолугуп көрсөңөр болот. Артында 4 киши, астында 2 киши отурат экен. Орто кенен, подлокотниктер коюлган. Тыдай кузовто 2.9. 2.9 негизи өзү редко болуп кетип атат. Аябай аз. Потому что сатпайт. 2.9 действительно надежный, простой мотор болот. Так, артка балдарына. Бул жака фаркоп койсо болот экен. Тугандар, машина көп. Бирок уже эски баягы мурдакы сапоктор уже почти дээрлик жок. Сапоктор чыкпай калыптыр. Биз дайым тартып көрсөтөт элек. Азыр эми эң эскилер уже тыдай болуп калыптыр, бирок тыдайдан дагы көп чыкпайт. Сидайлар көп. Двухскатныйлар ошол 10 000, 11 000 доллардан башталат экен. Эмелер, дубль кабиналар. Анан ары 14, 17, 18 чейин чыгып кете берет экен. Так, улантайлычы. Могу жерде холодильник турат, Кыргызстан номеринде. Маалыматтарын көрөлү. Жүрүңүздөр. Рекс кузовто, кабинка, термобудка. Байка кагазын жылдырып коюңуз кичине. 2010 жылкы 28 000 доллар дейт. 223 67 77 67 номерлерин чаласыздар. Будка узун турасы канча байка? 420. 420, высота 220 экен, а? 220. Стандарт 220, ширина да 220. Ширина 220. Так, астында 3 место экен. Үстүндө мухобойкалары. Бөлөктөр полностью алмашылган. Алмашылган. Астында бийик экен. Бакта чоң окшойт, э? Бакта 120. 120 литр. Рессор полный комплектация рессор. Так, болду. Документтери таза. Таза. Өзүңүздүн атыңызда. Артында да мындай кутучалары бар экен. Арты мындай жанагындай контейнерный болуп, эки тарапка сүрүлүп ачылат экен. Фаркоп бар. Басына уктуңуздар, 28 000 доллар деди. Кимге кызыктуу болгон болсо, чалып көрүңүздөр. Мына холодильникте. Так, кийинки холодильнигибиз тугандар 14 000 доллар экен. Супер Макси, одиночка кабина, холодильник экен 0789 32 23 номеринде. Мындай ак түстө, свежий перегон, оформление бул эле экен, растаможка болуп тур. Супер Макси базада мына ушундай холодильник бар экен. Ачык окшойт, көрүп коелу, келиңиздер. Мынакей, ички абалы холодильник Супер Макси. Мунун узуну бир 5-6 метр чыгат да, аябай чоң. Так, ички абалдарынан астында 3 орун, стандартный. Спринтер, оформление бул эле экен. Так, могу жерде дагы бир будка турат, Сидай. Одиночка кабина и односкатный. 10 000 доллар экен, холодильник туганда. 27-2004 жылкы, асты 3 орун. Ассаламу алейкум. Рекламалык көрсөтүп коелу байка машинаңызды. Так, ичин бир көрөлү. Ички абалдарын келиңиздер. Мына. Машина шаарда эле болобу? Телефон номерлерин кайталап коелу. 0500 62 31 31 номерлерин чаласыздар. 10 000 доллар суралыш баасы. Налыгы канча болот? 9,5. Обмен варианттар көрө бересиздер. Машина, башка нерселер болсо обмен карап көрө бересиздер. 3 орун, одиночка кабина, односкатный, спринтер, холодильник. Будка еще. Эгер издегендер болсо, көрүңүздөр. Будка да узун экен, а? Артында эме, еще гидролопатасы менен экен тугандар. Борт канча? 420. Узуну. Кадамдап эле коелучу, сиз да билбесеңиз. 1 2 3 420 экен. Борт 420 экен. Булардын өзү 420, 360, 280 болуп кетет да. 10 000 доллар тугандар. Телефон номерлерин айттык, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Так, мына жерде бир грузов пассажир турат, муну көрсөтөр.
$13.000 дейт. Срочно 2724 Сидай 052 90 35 42 номеринде. Азыр ичин бизлерге көрсөтөлү. Ассаламу алейкум. Бул автомат коробкада экен, туугандар. Автомат коробкада Сидай мотор. Ичке балдар бизлерге көрсөтүп койсок болот. Бул грузопассажирный турбайбы? Чол көрүңүз. Бизлерге көрсөтүп коелу байке. Арты 3 орун. По желанию да бир орунду кошсоңуздар болот экен, 4 орун менен. Бул жагы пассажирный жагы, арты жагы болсо уже грузовой. Мынакей. Арты грузовой. Бүт уже жыгачтардын апшыгы болгон, даяр. Рейске сразу айдап кете берет экенсиздер да. Азыр мен хозяиндин бир жукулайынчы. Байке басы канча болот эми? Наличкага. Наличка. 13кө бересиз. $13.000 наличка болот экен. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Кеттик эми кийинки эмени проход тартайлы. Туугандар, дагы бир Mercedes 2011 3.2 дизель дейт. Передача механика, коробка механика экен. Пробег Кыргызстанда жүрө элек. Баасы $21.000. Эгер баягындай пассажир издеп жүргөндөр болсо, супер максиде двускатный спринтер, мындай мордасы өзгөчө. Ичке балдарын бизлерге көрсөтөлү. Здрасте. Добрый день. Добрый. Так, скольки местная она идет? 18 с водительским. С водительским 18, да? Артында багажга калтырылып тур, үстү самолетко окшош мондай багажниктер бар экен, мелкий груздарга. Телевизор плазменный коюлган. Складывается назад. Откидывается, да, то есть, да? Бүт эмелер бар экен, мына подлокотниктер туристический. Мынакей коюп аласыздар. Артында кондиционер отдельно и астындадан өзүнчө кондиционер. Астында 3 киши. Бывает же кондиционер? Нет, его надо ставить, просто его Нету, да? Астында кондиционери жок мунуку. Так, ичке балдары механика коробкада двускатный. Жаңы моторбу? Так, артка балдарын көрсөтөйлү. Багажга өтөмөстө кенен калтырылып тур мынакей. Но пол не үчүн мынча көтөрүлгөн байке? Bu yakta fen turат, fen. Фен астында болду. Печканыкыбы? Болду. Ички өзгөчө болуп, апшышкалар болуп тур, лампочкалар коюлган. Баасын көрдүңүздөр, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. 21.000 сурап атыптыр. Дөңгөлөктөрү бодрый. Все сезонка дөңгөлөктөрдө турат экен, даже летнийдин баягындай мощныйынанчы. Так болду. Мону да көрсөтөйлү. Бакыштыкта сатылып кетсинчи, машинасы көрүп калдыбы бирөө. Туугандар, спринтер, Тыдай. Алысырактан көрсөтүп койсоң. Тыдай 290552 140124 эсин номери. Чалып көрөсүздөр. Жалаватский региондо турат экен. Будка, холодильник. Эми ушул экенге да машина сатылып кетсин, бирсе тартып көрсөтүп коелу. Эшиктери жабык. Тыдай 29 экен. Холодильниктердин баарын маалыматын чалып сурап көрөсүздөр. Биз эсин күтсөк келген жок. Бирок чалып өзүңүздөр сүйлөшүп көрүңүздөр. Жанда да бир Тыдай турат, мо жашылды көрсөтүп коелу. Эми арзаныраак холодильник издегендер болсо, баягы поля эми баштадым эле бир машина керек эле дегендерге 2000 жылкы экен. Телефон номерлери уже көрүнбөй калыптыр. Телефон номерлери көрүнбөй калыптыр. Базарда турат. Эгер базарга келсеңиздер, көрсөңүздөр болот. Уже кагаздары түшүп кетти ылдыйга.